Kasilelia, Solan, Corussia, and Tonpi. Ranwich, Taiwan Katrian, Naneo, Ranka somewhat, Wiggy, Ran, and Kauta, Kransaraw. O Mone Ban Paruan, Totola, Imen Parunuya, Etuat Sakaratan, wow. Pan Kuburin Samatai Coach, Erikson Tonpi, Nabala Chorus, ni Oralat, ni Paruan Sakarakita. O Chorus, Mukone, Etual, Sakaratan, wow, and Toka. Ranwood, Okotruberiyao, Kosantian Momotsun Sampa, Mactelian Paten, and we are running Kawatip Sarawi in Sampa. Kumargatin Muidang Ibanuya, Ikis Patapat Motomot, Orala, when Kawitang Paten, Tama Kawitata, Mukatuat. Nanpar Kito Visidisak, Emen Wan Paron Miatanaki. Uko Thompson Kerr. E. Awianso Mirai Masan in the Masan in Ponpe. Moderator. A Masan in White, moderator. Magdaiban Kamayalado Masani, Count, and Muslim Presbyterian. Nan Amerika. Niyagan patapatak nan ansukan matabatuan. Orala pakan kawit me puksaraw bin kaskasaleta. Anso me watak ifsuits iralaw tayo iratikip tayo ng bueno. Ibilban ko naman kawala yung watawatwat. Memasani. Ngayon tayo miya. Tuwete. Kunak, what chayu miye, ngayon chayu miye, tuwete kobrabot chayu miye. Kaun chairman, puson chayu, baptized euta, court chairman, semen aramas cause. And so me, one permanent kin metamatawa, yawa one mukkat. Ewe umoso, emani soda. Usong makita me bangka kasaleta, me nasin pukat kita mangi tu katoan tu weweki. Me kita war cheyo, ngayon cheyo, kobrabot cheyo. Baptized cheyo, puson cheyo, o court mechanism. Hari, emita weda ban kawit ki momotso, teton momotso and Presbyterian in America. Nan par kito bisidisa. Hari len nan par kito bisidisa kuno Presbyterian o momotso toto nan America bilyangala paten magtuat. Iya kamatip saraw ra October yaw. Ti October ra saraw kayon October. Anang kito berpajak, magtuat para pesenir o sampa wasa toto, umutsu toto, yang paten. Jadi orlap motomot autapan, kawita takubulan 1 minute. Minimin peninsula, the EU peninsula, the Imagine unity of Christians. O EU pene tetatok pene and mumusukan. Ecumenical cooperation. Iralaw te oralaw yaw de kapatagat pene after talk ren solang kan mumusukan. Ayinin uyata mekot ma uyata mekot kabay. Hari amakatay tan Patrian to talk with Ranwood. Ye kawin mukte bangkatin aleta. Minimin penen soda. Eu penen mumusukan. Miye
eu pun ranwat meataniki CMA Christian Ministerial Association. Win working to do bene o songon tatong kay rapid tawli tor o songon tatong kay mera kosanitier nabilpan tatok ang sukan tanpa tuot. Ikamele me magkituot kahit kamatip sa rawite rang sa raw kayo na ko wala lautla o tatok ko para kasaniya. Ime simpinti ko duwe doon pe. Isa to katuan niya magkaya katin pattern magkatuot. Abdel Ramut sangan solar Ramut sumpat tuwe sa kriyaw. Na dami patuan prom to te ekis yang pattern kita pattern magkatuot na kito ko lumaysak sama. Na lumaysak kriyaw to lumaysak sidu. Niatan perpatuan tetaput isong riawut metan kamakamat kuburajai. Eu penen soulakan o minimin penen momosukan. Eu pin patata nan tar kay samala. Nalagay World Council of Churches. World Council of Churches we had a committee total, pin total. O eu pun kasampal ng pinot at ang liturgical movement. Liturgical movement, ino kasaneti, kawawi, dami ba katki penso lang, katki ba ng mosukan, ng kautangkan. Puiwawa liturgy, kautak. Ari ye po maraw yata, ksibumpis. Yaraw yata ksibuksit. Bahan pakai riasa simpukut kurang meminwai patuan reprint kopro yang yawita kayung pukut yang yawita nampak kit tuh wali sakriau silai kit tuh wali sakriau apur kurang yawita kayung sakriau yang yawita kariasa kene yawita okus kito wali sa puno. Ay adal bukat. PEM. Baptism Eucharist Ministry. Tatakan bukot bila dito ng Pacific. Nang para kito may sa kriyaw iyang patuloy kiribas. Mumutsun sa South Pacific kusay mga sa grupong pilpatan o kaw autogen pukot. Pag ime pasa nila pukot, tuan kautak, tuan baptize, tuan kamatip sarawi, o tuan tatawakan mumuso, ng son, irritakan. Ari imen niya daiban, dukang tatawakan kamatip sarawi, rang sarawi wat, Oktober yaw, riyagit riyasa kriyaw. Kedayan kadin tasan lagi Allah beriawal o tatampi minimin penen sola o eu penen momosuka ikamele me acceptar tatampi nan wasatikan elinin ni tatam nan par kit to winisek winisek tuaw ibaru Fiji o ikinyang pati 1 pound pasre di kata metodo regen patuban tekatban ni siguleo ni esil koros ni mensiam kula uno o kautek kumyaw eu kautek emensang eu bumoso patak emensang eu bumoso kawya kamadip saraw nan we koros nesi itu baru nan tetap kuyaw ikaboror ko metu yaw ya patuban na yaw kiribas men kasan sa de yen pen patron wan parun men patron men tikan men sang eu bumoso tuat aral tetap pen tetapan kam tetap iut. Kita ramas kacau besar.
Dari magdaya na kukulan na tatokot, ng kautukot, magdaya na supplement ground. Mumutsu ko, sulit-ulit atin mumutsu. At kaya na kubure, makamaiban, buya kamatip sa raw, itosan. And kami ninipan so long, o ikaw, and buya, kaya yung mumutsu ko, and kakiutan. Image niya isa ko matay masin and rangot minimin pen o iyo pen top pen ibang patawan kabaga o may samat ko nintuan at wiwiki kami ko sa temen seminar mas koros kin ker samat law na tingin kong gatin pataki ang kij sabi kita labin masin pugat samat kung katin kamaray ni kin kij kuburong po sen ka itawen sen ka kuwiwiki po sen ka kutatongki tama utang kuburong o emenemen kij o iwe mungotso intuan at kak ene open o papa kom o papa sabul mo aramasaka imet may paton kilian tikit koros o saka kita at john sagalan pagpag kung yan katin kapayata ng marong kung yan kaun wasong tono Jesus Christ. Amen. Imen patawad luka sulang koros kung ransar o kuboto kung sal matay program was Protestant Hour program was kin parata te kasensalita log issue ransar awikan o clock sido mo isowan kumarkat to